Eriani kuoneka gukujirwa kaunti ya Meru nyuma ya gikundi kia MCA kugabo bati kwenda na bati tayari kwarirwa ni ngavana Kawira Mwangaza kirirwaria ruria areregeri kurita mbunge ukiri mambura ja kumirugura ntuko ya rojo batongeretwe ni speaker wa mbunge wa Yubundi bariuga no mwanka ngavana ambe akarenthi nabo betikanirie uria bakagwatanira gwitira mu Meru ngugi Muthumuriuki gatwambiririe na riboti eje. Rune rurembo ruringiaja ndene county assembly ya Meru RMC bombe bakoroto na bakuthura 39 bejete amwe amana speaker wa bunge no Yubundi na kwadi na urumwe mbwambere batikwe na governor wa Meru Kawira Mwangaza eja rojo kubariria jero kurekeri kingathiti ya thirikari ati muthere rojo inyanya governor wa Meru Kawira Mwangaza akethura kinyete ndene county assembly ya Meru kubariria na nandi bibi ni bito mibyao mbya kureka governor eja kubariria ya narua members ba bunge yetu ya Meru bokara ndiguru na betikaniria kwa kauli moja mitere ya ngavana ya Ngugi na yao itigwitaniria mitere yao ya Ngugi na ngavana itigwitate na bauga ngavana na rimwe na counter address speech ya Waruju na bauga batikuigwa bena inya ngavana ejabariria Ruju kwou abakoromba ngavana mantera batikudana jondene mbunge Ruju bauga bakendera na churi cio cha kawaida cia mbunge na batithwa bena ngavana imakani rongo ruirwa rero wa mbunge member 69 na speaker ro number 770 rwari ruru tutinde katero eto ni uwetekani ukatu wetekanirio tukuga tuti tayari kuthikiria governor wa Meru inundu we have not established any working relationship between assembly and executive. Yes. Only the lead of majority kana tongeretie business ya thirikari ne assembly ji nchuite governor for so long nkimwira members betu bakwenda kwaraniria nawe ndaringa thimu itikujukwa ndandika message itiguchokwa na teni ngagi kinya leaders bangi the deputy speaker even our speaker na nandi tukuria kenda twithira tumenyora tukwenda kuritania Ngugi na Kawira mheshimiwa Kawira governor wa Meru for the next 5 years mbereja kwa address assembly yetu ya Meru na tunengere kanya tukarendi twaranirie nawe and MCAs ibatwete kibarua batu tu leadership ekuria audience na governor na rira ronde turingite thimu cietu itikuoywa to an extent tukwaria na deputy governor awire diary ya governor a full na atombo tona anytime soon ora link ya assembly na executive majority leader noke ya kwethira majority leader tena link then to in the as MCAs tena link so na nathikũrikane kwĩna Antu Kawira Mwangaza orotete mbama minister ba county na bange maabisa aja nandi no monka bakurukere county assembly ya Meru na bobo bugide badeba kurukia monka kagitagara bakaranthi na bojairi members ibakuga ibakaritie bageria kwaria na ngavana auga akariria members after vetting ya CEC na members auga batirindi kukurukia CEC batiambite okwarania ndiguru babanga Ngugi county Meru wekagitate bojetatu bauga temanze obakwariria kintu kira barenda kiarirwa na inya imbecire chito one fund imbecire betikaniria ningana na urega itaitai igaitaita Ngugi na batu tukuria mbere tu transacting business yo mukurukiria CECs kana ya kumuthikiria ndene assembly yetu no mwanka tukarendi tumenye ura tukaritaniria Ngugi nawe to establish a relationship na to establish a modus operandi ura tukaritarita Ngugi ndene ya thirikari ji for the next 5 years failure to that batu members ba Meru county assembly tuti tayari kuthikiria governor wetu no tukinyawe atikunengera members betu heshima na nandi ni mieri iri yake nyume kuthurana
Nkutana chonekana ikiambiria katika gavana wa Meru Kawira Mwangaza na County Assembly ya Meru. Meru yetura twitite bwega na Meru tutegere ni bwega kinya gavana akeja kubwika we bwira nteto cio no bugona na burombera kaetite ebuthiragia ko twina kwithikira guku nene mono a Meru na tukuromba bwambiria ninya gwe kuromba na abunja twonethera nkorwe gavana ekaringithika atige oritano ngugi wenka agaruke nondo na ndio ora tuonaga gita ngugi wenka inyare wemenire no wenderete na atiumba na kuringana na MCA baba no monka gavana akaranthi nabo nikenda bomba gwetikaneria uraba komba kuritira mumiru ngugi ko members bakuga mwanka aria baga karanthi gurubetikanie mantu ya mbeca cia World Fund na members koja weshima ria gavana enturene ciao then ubwara ko karika bakauga bate tayari ukaraniria ndina na gavana ni ontu ibakuwa bakinyiri mantu ariko mantu jau imakani rongo Inya officers bangi bawe kwaraithia MCAs betu very rude ijo tumatwigwa batwi tuti tayari kumuthikiria rojo mwanka ria tugakarandi to resolve these issues na vitu kwenda batu vitu kwenda itwe treated na respect na decorum like honorable members na hatu tukari treat the other side na heshima rera rembi ndio Toi kwenda karanthi na gavana kenda twelewa bura kugwita kenda churi bire tubukuru ni antu no tu representative bo tumenya ni go bachokeria mwanga gavana amiti na batu tweleza na bura tukaritira mumeru ngwe no ntukwe mumeru atwailite ture MCS kinya batu na mashinano kyagwetero nandi ni kuona kukethura kwina kuiganwa katika County Assembly ya Meru na gavana Kawira Mwangaza nkiripotera Wiru TV Betambuthuri Muriuki Zau jage kare